Basuhuze tubahereza n'ikaze inshuti zacu zakadasohoka mu makuru akomeye cyane ari kugenda avugwa muri kino gitondo hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru akomeje gukomera cyane ku mpande zombi ku ntambara iri guhuza gisirikare cya FARDC n'inyeshyamba za M23. Ni amakuru rero akomeye cyane hari imbere ku rugamba, akaba ari nayo tubazaniye aka kanya. Reka rero tugende tubabwira ingingo ndwaho muri aya makuru y'aka kanya, amakuru akomeye cyane. Ariko kandi rero kanda subscribe, comment, share na like kugira ngo ujye ubana natwe 5 kuri 5. Wowe wamaze kubikora tugusabiye umugisha ukomeye cyane. Reka tunyaruke rero ubwo intambara zikomeje kuba zashegesha hari Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Amerika ikaba yemeye gutanga amadolari miliyoni 442 z'amadolari ya Amerika nyine kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikemure ikibazo cy'ubutabazi. Ayo ni amafaranga Amerika yemereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande turagaruka, Perezida Felix Tshisekedi yunamiye nyirarume Marcelo Chilombo. Ayo nayo turaza kugenda tuyabagarukiraho. Imasisiho gusubira mu miryango myinshi yimuwe mu turere twigaruriwe na M23. Izi nyeshyamba nyine turarebera hamwe uko bimeze. Hariya muri Goma naho turahagaruka kuvugurura ibyaha. Societe civile ya Karisimbi irasaba uruhare rwa SADC na MONUSCO. Ayo nayo turagenda tuyabagarukiraho 5 ku kandi. Inshuti zacu zakadasohoka rero mubana natwe, tubifurije ikaze muri ano makuru yacu. Mwebwe muherereye ibwota Masimbi, abaherereye mu bihugu by'ibiyaga bigari, mwese mukomeze kubana natwe. Reka rero duhereye kuri aya makuru, ayangaya n'ayandi menshi niyo tugiye kugenda tubagarukiraho. Dutega amatwi akanya gatoya kugira ngo ujye ubana natwe. Societe civile muri komini ya Karisimbi mu mujyi wa Goma irahamagarira abagize ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye ishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO n'ingabo z'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Epfo SADC kugira uruhare mu nzego z'umutekano mu mujyi kugira ngo barangize kwandika amateka y'ibyaha muri uyu mujyi w'Iburuhunga. Christiana Kalamo, perezida wacyo arabazwa no gukomeza kuba umutekano muke wateguwe n'abambari mu gihe umujyi wa Goma urimo amazu y'izo ngabo zitandukanye z'igihugu ndetse n'amahanga. Turimo guhura n'umutekano muke muri komini ya Karisimbi nubwo ari mu mujyi wacu. Icyicaro gikuru cy'ingabo zitandukanye harimo Wazalendo, MONUSCO, SADC. Niba SADC na MONUSCO bataje gushyigikira FARDC barashobora gutaha, ati yatangaje uyu mukinnyi wa societe civile. Ahangaha barasaba ko uruhare rwa MONUSCO na SADC byagenda bigaragara, bakaba batanga inkunga yabo kugira ngo ibintu byose bikorwe neza. Ni amakuru akomeye cyane imbere ku rugamba turi kugenda tubagezaho hariya n'ubundi mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutekano muke hari Igoma ukomeje n'ubundi kuba waba agaterera nzamba. Reka rero dukomeze tubabwira amakuru twagiye twibandaho. Ku rundi ruhande twababwiye yuko miliyoni 442 z'amadolari ya Amerika zigiye kuba zahabwa Kongo. Kuri uyu wa gatatu, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Lisita Mirne,
n'uhagarariye Amerika mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa n'ubuhinzi Jeffrey Prescott bahuye kuri uyu wa gatatu na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa. Muri ibyo biganiro abo badiplomate b'Abanyamerika batangaje ko Amerika ibinyujije muri USAID izatanga inkunga ingana na miliyoni 424 z'amadolari y'Amerika gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iti iyi nkunga ikubiyemo miliyoni 414 z'amadolari yo gushyigikira abantu bahura n'ibibazo by'ubutabazi bikomeje kubera amakimbirane no kwimurwa, ndetse hiyongereho miliyoni 10 z'amadolari yo gufasha mu buzima ndetse n'inkingo ibihumbi 50 za monkeypox kugira ngo basubize icyorezo cya monkeypox muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bihugu byibasiwe n'akarere. Yerekana itangazo ryashyizwe ahagaragara na ambasade y'Amerika Kinshasa. Hamwe n'iri tangazo rishya, inkunga y'Abanyamerika ifasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarenze miliyoni 838 z'amadolari y'Amerika mu mwaka w'ingengo y'imari. Inshuti zacu z'akadasohoka rero, murabona ko ibikorwa by'intambara n'ubundi bikomeje kwibasira hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aribwo Amerika imanutse gufasha kugira ngo itange inkunga. Ibintu bikomeje gukomera cyane kandi bikomeje kuba byaterwa inkunga n'amahanga. Hariya Masisi gusubira mu miryango myinshi yimuwe mu turere twigaruwe na M23. Ni amakuru tugiye kugenda tubagarukiraho. Kuva mu cyumweru gishize imiryango myinshi yimuwe yasubiye mu turere iyobowe n'inyeshyamba za M23 mu gace ka Masisi mu majyaruguru ya Kivu. Iyi miryango igizwe n'abagore n'abana, abakobwa bato, abahungu ndetse n'abasaza itwarwa mu gikamyo gifite ibyapa bya Kongo. Kugaruka kw'aba bantu bimuwe mu ntambara byagaragaye neza mu mujyi wa Kichanga ku mugoroba wo kuwa 2 tariki ya 6/2024 mbere yo kwerekeza mu tundi turere nk'uturere nka Ngungu, Kirorirwe, Kawusa, Mushaki, Matanda, Kibarizo, Kabarekasha, Burungu n'ahandi hose. Ibihuha biravuga ko ingo zikomoka mu Rwanda, ariko nta makuru yemeje aya makuru. Imiryango yabanje kugera Ikicanga iva Bwiza mu modoka nke. Nk'uko amakuru amwe n'amwe atazwi avuye mu nkambi ya Kahe abivuga, mu gace ka Kitsimba muri Kicanga ibibanza bimwe na bimwe byahoze bitarimo abantu kuva aho amakimbirane yatangiriye hagati ya FARDC ashyigikiwe n'interahamwe n'inyeshyamba za M23 yongeye guturwa na ba nyirayo bagenda buhoro buhoro gutaha. Ukuza kw'imiryango gukurura amatsiko y'abaturage ba Kicanga n'akarere kegeranye, bamwe batekereza ko biterwa n'inyeshyamba za M23 ko iyi miryango ishobora gusubira mu midugudu bakomokamo. Kuwa gatatu ku ya 7 Kanama 2022 mu gitondo, itsinda rya nyuma ryabo batahutse
bari bakiri hafi y'umusigiti wa Kicanga bimuwe mu midugudu yabo. Ni ukuvuga ko imidugudu ituranye ya Kicanga mu turere twa Masisi na Rucuru ikomeje kwakira abatahutse bashya mu ntambara baturutse mu nkambi zitandukanye. Reka tubabwire ko inshuti zacu z'akadasohoka, ayo nayo ari amakuru ari kugenda avugwa hariya Ikicanga, y'iyi midugudu iyobowe n'ayo mu 23 yose yafashwe, ariko M23 iri kugenda icyura abaturage ibabwira ko umutekano ari wose. Aya n'ayandi rero twari twabateguriye yose, reka tuyasoza tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka. Cacaho Imana ibarinde, mukomeze kugubwa neza. Mwari kumwe n'Umuvumo Online TV ubagezaho amakuru bagiye atandukanye gatanu ku kandi, nimuyakurikire yose uko yakabaye rero, kugira ngo nandi abagiye akurikiyeho mujye muyabona gatanu kuri gatanu. Murakoze cyane.